Hambai, Jodano, Kabangma student of Norni Sumumbai, and Dini NCC ni Bagai Kisses Hanani Bagai Norn Busnoma Pakia. Kabangma question ang Chini Factor TV Rwkha, Chini Korang channel Rwkha. Kabangma student only Kabangma clarification tomo, NCC noti. Abonoti ang Poctus Tiny Kisses Hakan NCC Tamo, the NCC Hamdan Bagi Tam Panyanang, the NCC Kagatam. NCC actually bono National Cadet Corps no, bo Ministry of Defense ni andaro Air Force, Navy, the Indian Army tom. Ministry of Defense ni andaro kaisa bedek, a bedek nke National Cadet Corps jo NCC. Abo head office into New Delhi go. Tai bini andaro 17 directorate tom. Jemon notice ni pura 7 states miloi. Kaisa NAR Shillong ni kaisa directorate tongo sini pura notice ni romi abai keno 17 directorates tong aboni pore sini directorate ni tolawo tongo group headquarter sini hinke Silchar abo get group headquarter jabo abon pore sini Tripura tinta unit tong kaisa hinke 13 Tripura battalion unit kaisa battalion thangabo tekono hinke 71 independent girls company hinjabo te kaisa hunke 15 independent boys company hinjabo or tinta unit all over Tripura NCC joto school te college NCC chalo NCC kaisa school te college co curricular activities abo kuno alada department ya abo kuno fire service department police department hai abo kuno alka department ya amo kaisa bedek nibisingo kaisa sepse protekta school institution no serok ni bagai certificate NCC ni bagai tongo te college level honke B by C certificate tongo chini college tabuk sung NCC ni serok no sung tamnu perung maningke borok ni college ni je regular teaching curriculum tongo borok ni political science history education borok English Bangla borok ni kubuma borok ni elective subject tongmani loge no borok NSS NCC ni khai kaisa co curricular activity jab syllabus ni bisingo kaisa co curricular aba haikeno co curricular activity je khaine ro NSS khaine ro NCC khaine ro borok ni kubuma scope tongo chini college sing NCC Serapno, Boroni College, regular college elective subject Tomani Badebo, honors the elective subject Tomani Badebo, NCC, Jetsrado, interested or no, Tabu NCC Purunkanke Tamula, Ba NCC ni course Nakan Tamula, Bas Havonaiman, NCC ni rule Hunke Obono, J School of Porinai, class 8 Joroporinai of Hunke, Boro, NCC, Agbosor, maximum divorce in Nibaga, Boroni, as certificate exam Nibaga, Boro. School borok pori kanke kaisa NCC abo boroni bagi A certificate unke tekisa upper grade unke B certificate jaba abo college ni chira roni bagi je graduation bagi bor tinero tabo chini college ko tal takle bor tinero kumulung high college bor ting phanya degree college bor tinero class 12 pass ni phanya rokno unke NCC ni first year of bor tinero bagi sep jarnai abo bo Indian Army rok phayoi boroni office ni borok phaye recruit khai penai jebobe sing TSR CRPF no recruit khaya ba kino NCC bo recruit mo khaisik mani jaga bo cultural program activity o IQ level o te borok ni interest no na hare borok ni physical verification yakung yak sujada yak kokoida angka yakung sabdan purung ke thepaja ge to abrok bebang borok nai ne borok ni yak pharo yak gorok nai borok promikhi mano bokti chale bokti abo borok professionals Indian Army ni borok no phai selection khatir Semano nearly 300 applicant apply khaikya 50 vacancy ni bagai haipeno 50 staff no 52 narkha total te korone bisi narkha takle bo 50 no tongnai gobang applicant tongo haipeno je borok eligible ni consider khaijogo bormo simin najo unka tabno proshon sumano tongmo borno proshon sumka ang college pipe khai NCC khai jamano hi mania je college purinero borno baga simi sosya
Mungkin neng tabu sekolah tunggu kelas 11 12 bawa. Mungkin neng jepur college bawa aku se voting mana. Mungkin B exam ni pore mungkin C certificate exam. C certificate exam no final last stage. और C certificate exam अब college level लो नुगो borok mungkin final year NCC 3 बस उन्हें बिसिंगो final year लो C certificate exam complete खाई के खरक से borok NCC खाई जाप नहीं declare हो. हाइनो A by B खामा by बिना scope पूरी. C certificate exam खाई के जमन चिनी आसाम महाराष्ट्र बॉम्बे ते अब कुछ मजा गावन तो जे C certificate exam रखो के written exam हो 15 marks बरोनी concession तो 10 marks concession तो 5 marks concession तो अब आइके कुमा state board drop हम आइके facility दी तो चिनी त्रिपुरा proposal जाता त्रिपुरा police ताई TSRO ताई fire service हो ताई कुबनी चिनी state नि आलका सेप तो मजा गावो जे और department नि connected तो नहीं रहो 10% B certificate exam 5% A certificate exam ते 15% C certificate exam NCC हो खाइजा रोने बागै return तो सेप ना निबागै government proposal जाखा उनके कहम खबर उनके अवश्य with the order from UGC University Grant Commission ni होते order नखमान या बोलो all over India वो बेबाक central universities ते state universities रो NCC नो elective subject खाने निबागै order pass खाया ताबुक सिने आसाम यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी नेहू यूनिवर्सिटी टेस्को यूनिवर्सिटी आरो रगा बहायनो NCC नो elective खाने निबागै order ना फजाब सिने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बाय MBB यूनिवर्सिटी बहायनो proposal submit खाइजा अब process नgi tongo taklai ni bisungo unna tangmani bojagao kasaka semanliya abo nibagai NCC department constantly monitor khai tongo okay jepro chini state elective subject declare ngai thamana apro unka chero political science history education kok ni kok abai kanai porima jagao education history NCC ni kaise elective subject hisabe boro poriman nai NCC somonde to kabumano sajanai tongo happeno jora komba amasu sawnyo kok ni